Malam Jumaat ulama pegang jiwa arwah rumah tanggang jasa anu yang kena kebang lagi sedekah mesti doa jasa anu yang kena kebang lagi sedekah mesti doa gedang ba pintu jarum melayang arwah masanya neroi matang geingat anu mantang di alam yu tulung gopnyan mesti doa geingat anu mantang di alam yu tulung gopnyan mesti doa bajengan ijang tinggai kenangan batanyo pandang om syen mata tinggai baalawang gen batanisan truh ba kuburan mangata tanda tinggai baalawang ngen batanisan truh ba kuburan mangata tanda makanan mangatan pesan talene sayang rumah yang rayang yang nagharap nimba masanyan doa ba Tuhan ngan hati ridha yang nagharap nimba masanyan doa ba Tuhan ngan hati ridha orang yang tanlelon bohtam selan ibarat karam lam laut rayang apong-apong dalam gelubang sebab laut nyan binte jihanam apong-apong dalam gelubang sebab laut nyan binte jihanam tanyo yang tinggai tai cita bayang ke urang yang ka dalam kerendang getanyo mangata batilam tapi di gopnyan lam sepot butang getanyo mangata batilam tapi di gopnyan lam sepot butang masalam donya mangata bantai metindeh si presutrang ong wate mate lam kubutaeng tanoh ke binte bubong kerenda oleh sebabnya wahai erakan oleh sembahyang tak kirim doa tanyo melake Tuhan sidrong supaya gopnyan bemba